deɛ na ba deɛ na yebesua esi mache Ayisha mkazo baka esi ahwen oh esi na te say Adom ara kwa medofo ye do ba de na se Ayisha te say nyame Adom me ho ye pa na we awo me ho ye Ayisha wonim bisa ne se ebusua na desi so bisa won bisa kwa kan be bisa bia na asachiri ni ade emu de wen na odom efiri ne maame fam matrilineal bretu wa sense de ne de osebo ezi ubisa na wo o me ka so ansana ono aso bretu osebo aho ye be pe miensa penti Ayisha pe miensa bi dikan kamba ko wakasa wo de ne de okay also because na mo so ntafo ana say siremfo mo so mo wonton there are groups ni bi on my families ni bi on ma obon say omo so wa hye so dia na kan de me no nya na wakasa wasesa no ana yesi kan na wo na montanta mienu also bo on ma ka kire na ni bofu ba me wo ka kire me am bu mfu because minim say nya didi atem also bi mo on mo a mo so wo me de compare mo de na so e be ho ara to me father side na me hu so mo ta use abo we mo fa ne simple anoma ye ne asona kwa de bi tuntum na ni komu fita no for friend no abo akonkran okay akonkran we free breeze or the fita bonikom kwa de bi ampa message for no free asante kwawu achemigidi se bono ka ho asona aboa no eye kwa de bi no kwasem ni English before back can say crow CROW na won tititi wonchi ena se fapem mpanimfo edi kan no na abakosam kire se na kuntunkununku na kese achimabu akwa ene kuntunkununku no anam sini eya moachi ofurpani eti na kire se o nkrofo no asrafo no no kwasem ne eza me kan se meso se me kan o me ayu oh wow yinti anase yinti emfapem ene kuntunkununku ye ni achim abu akwa abuabusia kase pa ya hyenso de eye kwa de ayu na mi bisa se kwa de be no na ya akroma na ne hu di Debbie kwa de bi na damfo ne cousin ene asechiropete ne emu no won ko didi wa kura tro bia na pete na da kura ne mo kwa de bi da de sana se den obaba kuru ma baba da se kura na emusu o won ta olor kwa mpa kura o da kura emusu ti kwa de bi ko didi wa nwura mu se den obaba da kuru omo ye mo bia omo da enu atenten so wo kurotie so me ya prime for omo won se bebre ya se kan da je be boy se hukum kwa da bi eto kwan ho anwi ya kwa de bi aka nyinara beba ho abetam no sande nako na ezi ye hwe de abna de na be kan ho enu ye ne wen bretu na oze wa chenso de eye osebo watwa ayu medas watwa English ne be ka se leopard na ye chiawa na oje so se ya twidan anase ya tana ya twidan ya tana munkonwa anase nanan mo di kan ehwe mo ye mampon hene na kesa asante ye di kan kan chim kuntunkununku afi ye kwa asante kuma wu hene ananso asante sara afijase asante afijase eni kufodu afijase wo mu nyinara e bretu4 wo mu ye nipa o mkukwa ehye wo mu nipa se wo mu hunu na kakra ese na de we ya wa aboyo de won ba eni kasemba kone se bebreji di se woni eba wiase no na saa ahyensodie eni di won anim oba ko bi die ye se okraman ese okraman di won anim na ebe pie wiase oba no na oja kokko etuana no ene ye aduana no eye ntomben ya ubisa na asa okan bisa asa ya fam anukasim ne nso watwa wow ya aduanafo eye nipa bia yese womu di nokre honesty ana industriousness womu pe adwuma okrama ni bere se oye ha
na je so ye hapa na okraman nso so eka no edin bra yes edin bra ya didin towa se Adom na je se oye wiase nyina eja Hawa oye wiase nyina maame saa nso na okraman wi obi a okraman edoni wura odono akopemeda obi honesty okraman ye industrious loyalty hard working na aduanafo ahemfo ananwa kanifo atitirifo akwam Eastern region afi tachiman ana tachiman he ana afi kuma Ohene enti asante wom tachiman wom kono na kese waduru bono no na apue mantem so na apue mantem okay enti ni ya okraman afam ene ya hwe kwa da bi fam ene ya hwe abosibo fam ayo na ese edin na ebu anoma ose ebra ese nipa ze didin to a efa ese edin su no ewura nipa na akwada na ede na tum etimi ebrawo emma influence wa brabo English kakraba etimi influence wa brabo inti ya tudia enyanso sanso any Judaic religion ya de no also Nyankopon se sa Abraham eyen Abraham isanse na Abraham ko wewe se bare na nazi obi a wongo e wa no so sa no ye no from Abraham oye no Abraham nan ba ku bi ane me kana ye ne ya ne se se yan asonafo ye twam aye kwakura ye tikwa we tikwa de se obi anim Any no crap. Ayo, yate. Sɛdeɛ ye kano nie. Ayisha Ibrahim na esi Ohene na ene omabeche ade ne media mahunu enso bisa se me maame fam ena me chese eye bretu enti me fam no me bretufo yen kan sa kwache mo so sa bretu ankasa na ye bekwa ni makodumu agona ne de keka ho a ene dia ya hwe no fiti joda eno so ye beka na ye